мусулман бир туугандарыбыз издеп жүргөн нерсени муктаждыктарын чечүү максатында бул нерсе менен мындай аракет кылып келатабыз. Эми жалпысына деле чакырып кете турганыбыз ошол. Эгер кийин таза нерсени чагылдырууга аракет кылган болсо, таза нерсеге барып туруп баягы эмне деп коет, соода кыла турган болсо, же ошого жардамдаша турган болсо, анда жаман нерселер өзүнөн өзү жок болуп кетет. Же баардыгы ичимдик өзүнөн өзү жок болуп кетет да. Эгерде сиз арзан жана сапаттуу азык-түлүк издеп жүрсөңүз, анда Жалал Абад облусундагы Барпай өлкөтүндө жайгашкан Комсомол айылындагы Капуста супермаркетине келип соода кылып кетиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу ата-энем программасынын, менин ата-энем программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош облусунун Араван районуна караштуу, Араван районуна карайт да бул жара. Араван районуна караштуу Гүлбаар деген айылга келдим. Мынакей 84 жаштагы атабызды энебиз менен кошо куттуктаганы келдим мына ушул үйгө. Белгилеп айтып кетүүчү жагдай, бүгүнкү куттукталуучу атабыз менен Анымбай бичеси экөө тең буракта экен. Азыр менин алдымда ушул 5-чи баласын деп бир агабыз турат, кичине кобурашып туралы эми. Ушул Нурлан деген өзү неберебиз болот да, ушул Россияда, кайсы шаардан чалды? Москвадан. Москвадан, Москвадан чалып атат бул. Ооба. Идея ошонуку. Идея ошонуку. Неберелер күчтүү чыгып атат эми. Чоң атабызды куттуктап коелу деп. Биздин ойго келбеген нерселерди жасап атышат деп койсоңуз, сюрприздерди. Нерселерди жасап атат. Бирок уккандан кийин дароо макул болдуңуз да, кош колдоп колдодуңуз да. Ооба, туура кылыпсың деп, Туура. Ооба. Сиз 5-чи баласы болосуз. Жалпы канча баласы болот бар дедиңиз? 6 уул, 2 кыз. 6 уул, 2 кыз. 2 кыз Батыр ата, Батыр эне экен да, мындайча айтканда. Батыр ата, Батыр эне. Азыр Кудай бир урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул агабыздын коштоосу менен атабыздын жанына кирип барабыз. Атабыздын аты айтып койсоңуз? Усманалы. Усманалы атабыздын жанына кирип барып, бир аз кобурашабыз. Балким даяр болуп калгандыр, же даяр болгондон кийин кирели. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, Усманалы атабыз дагы чыгып калды. Мынакей. Ата кандайсыз, жакшысызбы? Аман эсен жүрөсүзбү? Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ооба. Азыр сизди куттуктайын деп келдим да. Жүрүңүз, алдыга баса бериңиз, ашедан барып кобурашабыз. Ата, сиз 84 жашка чыкты деп айтышты эле магачы. Бир 50-нин кыргында гана жигиттей көрүп атасыз, ата. Эч ким сизди 84гө чыкты деп ойлобойт, аба. Кудуреттүү жүрүңүз дайым ушундай. Кандайсыздар, жакшы отурасыздарбы, аман эсен? Тынчыгып отурасыздарбы? Ана жүрүңүздөр. Атабызды барып бир жерге жайгарып, жакшынакай кылып туруп, анан кийин кобурашалы. Калган ушул бала чаканын баары бизди ээрчип келе бериңиздер эми. Урматтуу көрүүчүлөр, Усманалы атабыздын аркасынан ээрчип баратабыз. Атайын ушу Москвадан небереси өзгөчө ушул идеяны колдоп, атайын чоң атамы куттуктап коеюн деп сунуш киргизген эле. Мына ошол сунушту биз аманат сөздөрү менен кошо жеткирген атабыз мынакей. Атабыздын өзү түзгөн ордосу, үйү, өз колу менен курган үйүнүн жанына келип жакшынакай отуруп батасын алабыз. Кана ата отура бериңиз ушерге. Ушерге отура бериңиз. Диванга отура бериңиз. Кандай отурасыз бүгүнкү күндө? Күлүгүчтүү отурасызбы? Чарчабай, каарылык алдырбай отурасызбы? Рахмат. Россияда Нурлан деген небереңиз барбы? Нурлан деген. Ооба. Ошол небереңиздин атынан келдим. Атамы дагы ушул менин ата-энем деген программа бар да, бу Кыргызстан боюнча жалгыз эле программа. Ушул программага кошуп киргизип койсоңуз, таберик болуп калсын, атам түзгөн армия үчүн деп ушундай бир ниет тилегин билдирди да. Ошо Нурлан небереңиз менен бир байланыштырып койбойсуздарбы? Чалып туруп азыр себеп дегенде атабыз ошо менен бир кобурашып алсын да анан историясын айтып берсин, тарых таржымалына, турмуштук тарых таржымалды. Рахмат. Келет деп күттүңүз беле же эч ким айтпадыбы? Бирөө жарым айттыбы ушундай бир? Бир 3-4 күн болду. 3-4 күн болдубу? Неберем телефон чалып айтты, ошо Россиядан. Россияданбы? Ооба. Келет, сизди тартат дедиби? Сизди камерге тартат. Ошолдо болуп туруң деп калды Жакшы, да. жакшы. Мага бир каратып коюң эле, мына урматтуу көрүүчүлөр, Нурлан деген ушул чоң атабыздын небереси, атайын Москвадан. Менин дагы чоң атам ушундай программага 200% татыктуу деп ушуну ниетин билдирген.
Nurlan Mırzaga söz verelim. Mınake menin mаңдайымda Ысманалы атабыз турат. Bir sağınıştуу salamдарыңызды айтып, bir çer жазышып алыңыздар, кана. Assalomu alaykum, Чоңотогондош. Ва алейкум ассалам. Кандай Нурлан Палван? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кантасыз? Кызмат. Тууган күнүңүз менен. Рахмат oğlum, рахмат. İşinde кандай кыйынчылыктар жокпу? Жок, баары жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Көп жашаң, оорубаң, сыркабаң. Жүзгө чыгам, жүзгө. Рахмат. Өзүңүз дагы Күнүңүз кут болсун. өзүң дагы өмүрүңүз uzun болсун oğlum. Ден соолугуң чың болсун, ишинде ийгилик. Мындан ары жакшы ниет, максат саламыз. Алла берген болсун. Эми тезирээк келгип келеме bize Kırgızstanda yamalı bağ olabız. Pensiya менен эле баг болом деп койсоңуз. Ооба. Бул десем. Тууганды жашап көрөбүз. Укпадым. Туылган күндү жакшы өткөрүң дейт. Кудайга шүкүр мына балдар, gelin köçekler, nevereler, bardı gelişti. Ertemenden beri kutuktap atат. Rahmat oğlum, rahmat. Майыл ата, жакшы көрүп тууган күндү көп жашаң. Gelinim. Болуп турат а. Gelinim, Ayperi, jakşıbı? Баары жакшы, тынч. Boptur, hop, tinç bağlar, rahmat oğlum. Жакшы ата. Мына жаныңызга роза гүлдөй болуп байбичеңиz келип калды да. Бага жеткен маалыматтар боюнча байбичеңиз экөөңүз тең экенсиздер, а? Ооба. Энем дагы 84кө чыккан турбайбы? Кана енеме бир жакындап барайынчы. Эне кандай отурасыз? Келin. Тынч отурасызбы? Жақсы, рахмат. Чалыңыздын туулган күнүндө көңүлүңүз кандай? Жақсы. Настроение жакшыбы? Жақсы. Жакшы. Бу ушундай ала тоодой болгон сулуу жигитти каяктан таап алдыңыз эле? Же сизди каяктан таап алды? Айне. Yaşlığımda taptım hele de. Жаштыгында таптым эле да деп. Эне сиз дагы 84 жашка чыккан турбайсызбы, эне? Канча балалуу болдуңуздар, канча небере чебере көрдүңүздөр дегенде эне? Xudoga şükür. 8 de balalı olduk. 6 oğlum var, 2 kızım var. Xudoga şükür. 33 tane evrim var. 29 da çevre. Çevrem var. Xudayım ömürlerim versin. Köp katarında tanı canları sağ olsun. Рахмат эне. Азыр эми мынакей кулак салып туруң, эми атабызды кичине божураштырайлы. Мына койгурашып кичине ата. Мына ушул жашка чыкканга чейин мына 8 балалуу болупсуздар. Жаш убакта эмне турмушту баштан кечирдиңиздер? Эмне жумуш кылдыңыз? Men 10. klass bitirgenden keyin hozirgi Bishkek murda Frunze shahri deyiladi. Frunzedagi Skriabel altındagi jogorqi o'quv joyi bor, Ayıl Charba instituti bor. O'shaga kirib o'qiganman. Onu 65-yili, 66-yili oyoqlab selxoztexnika, Soyuz mağlında selxoztexnika, selxozximiya, selxoz energiya degan ishxonalar bo'lsalar. Men o'sha selxoztexnikada ish boshlaganda birinchi slesarlikdan boshladim. Charba texnikalarni remont qilish bo'yicha. Ondan keyin sekin kontrol mexanik, заведующий мастерской bo'lib ishlab 10 yil selxoztexnikada ishladim. Ondan keyin kolxozga o'tib, kolxozda o'sha chaqirga bilan yerga borib, kolxozda zavmaslarchi bo'lib 10 yil ishladim. Kolxozdan keyin 82-yili bu yerga meni sovxoz uyushilib qolib, bu yerga bosh injener qilib tayinlashdi. Kelib 82-yildan 92-yilgacha 10 yil berdi, bosh injener bo'ldi. O'sha orada Soyuz tarqab ketdi. Soyuz tarqalgandan keyin men bola chaqalarim bilan Dehqon Charbaga chiqdim. 93-yildan tortib. 2001-yili keyin yoshim 60ga chiqqanda baylanishdi, meni pensiyaga chiqarishdi. Ардактуу пенсияга узатышты. Гүлдү берип, калпакты кийгизип, чепкенди кийгизип, а? O'shandan beri 20 yildan beri pensioner,
pensiyana akçası bilen yaşap kelýär. Baldarym jakşy bardy, 6 ul, bardy işmeýän kamsız bolgan. Ököw jogorky bilimdi. Birew mugallim, birew oşa raýonda instruktor bolup işleýär. Ököw şoför, ököw baýanday nima bolup ustaçylyk boýunça hyzmat kılýar. Baldarym jakşy bardy işmeýän kamsız bolgan. Baldar şu ýerde bardy, Kırgızstanda. Nevereler bayağı aytkanda 33'ten nevere var, olar bardy Russiýada, Moskvada, Leningradda, Vyapyakda, çet ülkelerde işlep duruşup. Çevreleri alı yaş budakabasa 29 çevre var, alar bir yerde. Mınaki urmatly görüşler, mınaki awabız jogorku bilimdүү ekendigen özüňizler dagы bildiňizler okşoýt. Mınaki Aýal Çarba institutun bütkön eken. Slesarlıktan başlap ушундай жогоркудагы кызматтарга, жооптуу кызматтарга чейин иштегендигин өз оозу менен айтып берди. Мына ушундай аксакалдардын ушундай бир турмуш таржымалы сиздерге айтуу менен кийинки муунга сабак болсун иретте ушул өздөрү менен кобурашып аткан, божурашып аткан убагыбыз. Эми мына ушул өзүңүздүн тарых таржымалды турмуш сабактары катары айтып бердиңиз да. Эми мына ушул турмуш жолдогу алгачкы тапкан аккудай болгон энебиз тууралуу айтып бериң эми. Жаштык кезде мына ушундай кандай кыйынчылыктар баштан өттү? Ушул 8 баламды багам деп, бул жумуштардан сырткары. Endi çaşlık mezgil biz aybay alge kıyınçılık doğruda dünya kelgenmiz 40-njy ýyly. 42-nji ýyly soğuş bolup ketkenden keyin atam eken soğuşa ketken, oşa boýdan gaýtkanymyz. Eneni kolda tarbiýalandyk. Bir çoň akam barly, ejem barly, en kiçigi men ele. Tarbiýa berdi, ýakşy. Atasy joksa kılbaýla şu el katary okutdy, başga boldy. Okun gelip mana ýülenip, jaýlanyp, özüçe haldan ýüzle kurup tirilik kılıp otağız. Endi 60-njy ýyllarda dagı bunday molçylyk bolgan emas. Adamlar o Sovet mezgili uje tarkay turgan mezgil bolup bolgan eken, oşo mezgilde kylala kıyınçılık menен yaşaganbız. Üniversite okup жүрgende endi mende atam jogula hiç kanday jardam bolgan emas. Stipendiya berse 35 so'm stipendiya berseler, şu 35 so'm stipendiya menен bemalol algınday kiyinip, içip, okuwuny okup жүрseler. Hali studentler oşonda bir tagovorka dep koýdy, mysıl katary aýtyp koýdylar. Studentlerde giýgeni jibek, jigeni köbek degenler. Eptep, kirili kılıp okudy, diplomda aldy. Endi oşa diplomda üzerine hazır görüp otağız bunu. Pensiya çykkandan beri dagı oşany eserine jakşy el katary pensiya bergen üçin kıyınçılık çok. Balдар bolsa bardy özü menen özü. Tirili jakşy bolýar. Anan jogorku okujaydy бүтүp geldiňiz, ata-enenin koluna geldiňiz. Anan uşul üýlenүү degen, bir turmuş kuruu degen problema jaraldy dep koýaly. Anan bir kız izdep başladınız da mı özüňizge bir jar izdep başladınız? Bu akkuday bolgan enemizi kaçan, kaysi aýyldan taap aldınız? Bu hayalim oşa bir aýyldan bolsa. Bir aýyldan şu Çekovat aýly hökümetinde. Ben onda hazırkı mezgilde biri bilen süýleşip, üýlenip alyş çok boldy. Romantika degen jok dep koýamar. Ata-ene ortaga düşet. Şu muna kızdy sen alasın deyip, ya bolsa onu ata-ene saýtar, şu jigitke tiýersin dese, bire karşylyk kılbaýdylar. Oşo men aýtdym, atam soğuşa ketip gaýtkanymyz, apam aýtgan üýlenesin. Baptırdı. Orada oşantıp üýlendik, Hudaga şükür, endi jaman bolgan ýok. Jakşy ata, jakşy. Emi enebizge baraýly. Makyryn enebiziň janyna baraýly, ene. Özüňiz üstünde jumuş kıldınız hem şu 8 balany çoňoýtup erezege jektirүүде ene. Men kolxozçylyk bolup ketmen japtym. Ketmen japtym deseňiz. Ketmen talada işledim.
Xudoga shukr, endi ko'p qatorida. Men Şol. o'qigan emasman, kolxozchiman. Aproseyli. Xudo bolalarni Xudoyim berdi. Ömürleri uzun bo'lsin, rizqi kelam bo'lsin. Ko'p qatorida tanjondari sog' bo'lsin. Men endi Bugün hem Avuşkansın tuğganını gören bir hırda peresko deymiş ol, çaması şol. Bugün hem kutuktayız değil mi bir yaşlı kaygılıp durup? men irdaşты bilmem bana. Yok, kalkoz savkozga çıkanda te sayız oğunda çöptörge çıkışerenizler koşunda bir gelinler hırdap kalçı bir hırlar var ilgerki. Hiç hırda oçuvereniz oşunda dele. Men irdaşты bilmem. Hırdaştı bilmem deseniz. Olsa Özbekçe bolsa ham aşılaysı berar. Yine Özbek mi? Ya. Özbekler qarası. Özbeklerin arasında çok olgun bu. Şençinizdi bilmeyimiz biz. Cananda ne dediniz? Aşıla dediniz mi? Ne dediniz? Aşılla. Aşıla degen. Oşondaydan ayıp vermeyiz bu. Özbekler aşılla da koyar. Aşıla da koy. Bilmem. Bilmem deydi. Anda yine sizge bir tapşırma. Uçurdan faydalanıp, avuşkanısının kolun karmap. Yüzünden süyüp bir kutuktap koyun hem avuştun bir göğünü götürülüp kalsın. Kana kol çağıp durabızlar mı kaçışkandarına yaşına kalıp. Bir kutuktap koyun kana kolun karmap durup, bir kısa karmap. Kana kol dördü karmaşınızlar buna ki. Kol çağıp durabız. Ne diyeyim mi dedim. Kutuktay verin. Şimdi yaşka girip, şu balacıklarını bağıp, şu yaşka girgenizde, kutuktayım taşı. Kana kolunu betine koymayız benim ikisine. Çalınız koy özünüz mençiğiniz. Hurmatlı görüşler mınakey. Bul tartımdardı, bul sürtümdörді minege alıp atam. Bul mına uşul muğunda öte bir madaniyatçılıktın tuğ çokusuna jetken bir adamlar yaşap ötken turap ata. Azırkı muğundar hiç kaçan uyalışpayt, tartınışpayt degende mınakey. Bul degen bir-birine olgan uşul eki adamdın ulu baya sıyloo bayağı bir hareketlerini sezip turabыз da azırkı jaştar, azırkı muğundar bir-birin kucaktamak түгел misалы başka da adattарды misалы мындай bir adattagıdayla görünüş katarında elестетип kalышканда азыр мынакей жакшынака кылып куттуктап bir-birin куттуктап аткан энебиз менен атабызга даңк жана дүңк мына ушулардын образын сиздерге бир жакшынакай кийинки муунга чоң идеология болсун деп тарттырып атабыз. Ушул аксакалдардан сабак алып калалы, ушул аксакалдардын айткан сөздөрүн бекитип калалы, сактап калалы деген максатта турабы ата? Albatta. Эми азыр мына сиздин балдар кыздарыңыздын бир белек бечиктери болсо керек. Сарпай тапшырып аз эми ар бири сүйлөткөнчө жакшынакай кылып туруп анан иш чарабызды улай берели. Жакшы. Келиңиздер эми гана бир жакшынакай куттуктап айтканча белек бечиктерди тапшыра беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Ысман Ала атабыздын үйүндөмүн. Бир аз кобураштык дегенде азыркы муундарга сиздердин кеңешиңиздер ата. Азыркы мындай келиндер, азыркы мына ушул турмуш куруп аткан үй бүлөлөр. Сиздердин көз карашыңыздарда кандай? Бир салыштырып өтсөңүз өзүңүздөрдүн заманыңыздарга. Hazırki үй бүлөлөр men nazarımda endi özüm özüm oyuna kerak. İlgerki yaşlarga qaraganda hali aң sezimi jogorу kandaydır. Uzakta köre bilgen yaşlar bolup bir-biri menен aldın jakşı kız, jigit jakşı süйлөшүп alıp turmuş kurdu. Bunisi jakşı. Biroq oşalarda arasında dağı sal jelpi mamla kıla turgan yaş үй бүлөлөр бар. Onu azırkı statistikani okuy turgan bolsak, oşa bir günde misal üçün 7-10 kişi oşa bir nikadan ötse, şunun içinden eşimçede 3-4 үй бүлө жашап кеткен дагы 6-7 үй бүлө бузулуп кетти. Буларды эми себеби неме экен? Себеbi ушул токчулук. Балдарды бардыгы курсага ток, ошон үчүн жеңил окуат. Кичине кыйынчылык болсо, баягы жадабайттагы ушу менен бири-бири менен араздашып кетип дагы ажырашып турмуш бузулуп жатат. Ушул албайт.
Endi bollarni men nazarimda kelajakni chuqur o'ylab uy bilan qurdi. Uy bilan qurgandan keyin odamda bir yaxshi maqsad bo'lishi kerak. Uy bilan qurdi desakda 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin farzandi bo'ladi. O'sha farzandlarga umrini tilash kerak. Farzandlar cho'ng'aysa, qiz bo'lsa, ular cho'ng'aysa, men turmushga chiqarsam degan o'y bo'lishi kerak. O'g'il bo'lsa, bularni uylash kerak. Uylagandan keyin bir uy joy qurib, uni daha bir uy bilan qilib bo'lib chiqaraman degan o'y bilan turmushni olib borish kerakda. O'shanday o'yni o'ylay turgan yoshlar ozroq bo'ladi deymanda. Ko'pinchalar shu bayağı o'zlaridan oqsoqqa urib, anki uy bilamayan onchadalar qiziqishmay qolib, shu qandaydir uydagi hali tartib masalab ketmasa. Shu yog'i ozmoz dokunishdi xolos. Hozirgi mezgilda usloviyatdagi shart borlig'idan normal tuzilgan o'qiyman desa maktablar, etaj maktablar, qancha ilmli muallimlar savoq beradi. Borib o'sha maktabdan bir normal ilm olib kelayin degan yoshlar ozroq bo'ladi. Bular eng tez ta'sir qila turgan men o'yimcha shu telefon bo'ladi. Hozir shu 3 yashar, 4 yashar bolalardan tortib telefon bilan adaymiz. Men bolalarga aytaman, bolalar shunday topshirma beradi, bola. O'sha 1 soat telefon ko'rgandan keyin 2 paraq kitob o'qisam o'sha foydali bo'ladi. Bu yoqdamanni o'ylagan. Kelajakda bu telefon bilan seni qursog'ing to'ymaydi. Ke bo'lsa bir o'rniga ketmaysan. Maktabda mamlakat qancha oqshalarni sig'imdab maktab qurib berdi. Ming degan muallimlarni qo'yib qo'ydi. Shu bola kelajakda bir odam bo'ladi. Bu zamon o'tgan. Misol uchun men mana cho'ng'ataman. Men o'rnimdan bolalarga bo'shataman. Bolalar keladi, bolalar cho'ng'ata bo'ladi. Ular dağı vaqt ketadi, o'tgandan keyin nevaralar, chevarlar cho'ng'ata bo'ladi. Bu buni o'ylab, kelajakda o'ylab umid bilan yashaylar degan niyatim bor. Rahmat ata, rahmat. Aybay urmаттуу көрүшүлөр, мынакей чоң ушундай сабак иретинде атабыздын бир кеңешин кулак туруп угуп алдык. Мына ушул ар бир айткан атабыздын сөздөрү мына ушул биздин тасмада жазылып калат. Кийинки муундарга сабак болсун иретте. Ата, азыр мына жаштарга карата бир тарбия, таалим сыяктуу бир өзүңүздүн бир кеп кеңештериңизди айтып өттүңүз да. Азыр ушул жанагы өзүңүз айткандай бүт нерсе бар. Бардар заманда эмне кылышын билбей бири-бири менен кызганышып, бири-бирин аңдышып эле анан ушудан турмуш ажырап кетип атат да. Сиздердин убагыңыздарда бир кызганыш деген болгонбу ушул? Азыр учурда эле энебизди кызганасызбы? Nima degan? Энебизди кызганасызбы, кызганбайсызбы? Энебиз бир жакка кетип калса кадимкидей кызганасызбы издеп? Albatta da mendan so'rab ketish kerak da, o'zingiz ketib qolmaydi. Aytdingiz da. O'shani aytamda. Uy bilan tag'i bir mamlakat turadi. Eng Shunda to'g'ri. o'sha uy bilan o'zining prezidenti bo'ladi, o'zining premyer ministri bo'ladi. Ana bag'i ministr finansi deganlari bo'ladi. Va topgan ақшаны o'sha yo'lda sarflab, kelin kesaklar bayvicha da bir yoqqa bora turamiz. Surayt, qayga borasa, nima qilasa, qancha sig'im kerak, ularni tartibga sola turgan uy bilan boshchisi bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Атабыздын сөзүнө бир жакшына кол чаап коебуз мынакей. Ушул кезге чейинки мисалы кызганыч, ушул күнгө чейинки ушул чакан мамлекетти башкаруудагы оңой олтоң иш эмес, туурабы? Мына ушул чакан мамлекетти башкара албай ара жолго түшкөн дагы үй бүлөлөрдүн саны бир топ. Ошон үчүн атабыздын жакшынакай болгон биз кеп кеңештерин сиздерге жаздырып берип атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эми келген конокторго сөз берели. Чоң ул болобу. Эң чоң улуу. Улуузу, сулуузу мен болом деп койсой берме. Атама ден соолук каалайбын. Бактылуу болсун атам. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап турабыз, чепкендери жаап атат дегендей жакшынакай. Бүгүнкү иш чараны шаңды өткөрүп алалы. Мынакей энебизди да куттуктап атышат, баштарына жоолуктарды салып дегендей.
Yaxşı. Siz gibi sorduğunuzda gelin olası, çoğun gelin olasa siz de ha kişineki gelini mi? Ha, bundaki 4-cü gelin. 4-cüsü de bundaki. Şu gelinlerden mehneti uşul atabızdan 84 yaşka çıkışına en çoğun mehneti şu gelinler kılışat. Andan keyinki sizge söz bereli ama. Hana siz kimi solos? 3-cü olan. 3-cü ula ha. 3-cü olan. Ata Tolgay gününüz beni. Çoğun gelin. Ölçünce sen Allah'ım bizi taktığınızda bağır bolun. Atam ne Necesi çoğun gelin olas bu? Oğlum ben çoğun gelini bolun. Süle kaçı tapşırı varın. Atam menen apam jakşı, eköteң bizge jakşı karayıp tarbiya berip, öz kızıday kılıp alıp jüret. Rahmat atam menen apam ömrü bundan da uzun bolsun, dagın köp jil jaşaň. Bizge baş bolup jüre bergile eköňizdiň. Atabızdan en birinci batazını özünüz algan ekes da. Bismillah ettir va. Jakşı. Buna 3-cü ulu olam degen agabızga Atım salim. söz bereli. Kutuklağımız. Yaşayan ata. Onu oyun masasını geçin. Neveler baş bolun. Atam size. Atam benim bunu. Hurmatly görüşler. Mına uşunday elesтерди katışucularga dagı bir eskertme. Bu ne kenece? Padarka. Ekinci gelin siz bolasınız. Kana söylegençe bir jaşnakay. Ömrünüz uzun bolsun. Bu akşam jaştın göbünü görün ata. Benim ökümüz bizim baktığımız var bolup, bay bolup, törünün körkü bolup jürerim ata. Bunaki paket doltura. Paket doltura. Çay eken bunaki belek beşikler bilen dağrı çaylarındaki göp yaşasın dep. Kol çalıp turabısınız katışucular. Bunaki yine özge dağı jaşnaka bilekler berili otalar da. Var bolunuzlar. Yine özbün atabızdın batasını alsaňızlar hiç kaçan kembeýsizler. Kana kийinki söz söylöçüler geleriňizler beri qarap. Bu ejemiz özüňiz tanıştırıp turup söyle berseňiz bolady eje. Men üydün, uşul üydün kelini bolam, kiçine kelini. En kiçinekey gel uşul aksakaldарды tuzbagaz. Kançaga çıgaram dep bir bel baylap atasiz Kuday buyursa. Kudağa sağlasın, nasip kılsa 100'den aşat. 100'den aşat da Kudayım. Kudayım den soluk bersin da. Mınaki jaşnakay bolgan kostüm şığımdары menen jaşnakay bolgan beleklerini tapşırıp жатқан uçuru en kiçinekey gelini, erke gelin. Mına uşul atabız menen enebizden 84 yaşka çıkıp 84 yaşka çıksa dagı belim dep bir gözüm depçe kulağım debey jürgönünde mına uşul gelinler dagı çoğun sebep turabı. Kol çalıp turabısın jaşnakay buna jolukların salып atat degendey. Mına uşul ilmemlerdi Kuday buyursa $1 milyon da satıp alбай turgan, satıp ala alбай turgan gün gelet. Oşon üçin şu Nurlan degen neveresi mına bardığыңızlar tanızansınız Nurlan Mırzаны. Şunday hareketli жүзеге aşırıp atat. Mına neveresi naski padaret etti mınaki. Baypak. Kana. Ay azamat mınaki. Özünün kolundan gelgen jaşnaka bileklerini berip жатқан oçuru. Kana geriňiz dereceler. Siz kimi solos? Bu kızım. Çoğun kızı bolam. Çoğun kız bolsa mınaki siz kana sizdin bir kututoğuňuz şol iki adam bar üçin sizdin jaşoňuз keremet de turab eje. Belek beçkekleri tapşırıp жатқан uçuru mınaki. Kışın jayın jaşnakay bir atmosferany karmap turgan jaşnakay töşönçü jamınçılarda belek dep жатқан uçuru. Kanjanına saq bolsun, orbagla, sırqabagla, dayım. Törümüzde. Çürgüle. Ay rahmat, mayli deyt, mayli içinde bari var. Geliňizler. Siz kimi soladыжа? Kiçine kızı. Kiçineke kızı, erke kızı. Doğulgan gününüz menen 100'ge çıgın. Ömrünüz uzun bolsun, densoňyz bolsun. Bizge her daim baş bolup toylarımızda, nevere çevrelerde toyunda üýler çaylar. Jakşı, rahmat. Mınaki belek beşkeklerin götüre gelgençe Osman Allah awuz menen baybiçesini kutup жатқан kızlarına Allah'ım şeksiz razı bolsun ha. Kalpaktarın giygizip degende mına uşul degile bul Kırgızdın kadas salty misalı. Buga çeyin dele köp padarkalardy berişken turabı. Kийinki sürpriz nevelerinin atынан şu bir niyet kılıp koyolu Kuday bursa acıga sapar dep. Ulan kudumuz ben ata. Eje siz kimi solos? Ne verem? Nevereden en çoğunuzu kemdaki. Söylögönçe tapşırı veriňiz. Hatta göp jaşaň. Rahmat. Hurmatly görüşler. Gol çap, koştop turabız. Jaşnakay bol 15 minutluk
жакшынакай иш-чараны колдоп кубаттап туралы мына үй бүлөлүк архив катары тартылып аткандан кийин атабыздын дагы энебиздин дагы көңүлдөрү көтөрүлүп калсын. Туулган күнүңүзмү? Мен Мынаган чай ичип коем. сразу эле куругун алып келдим деңиз. Куругун алып келди. Канчанчы баласы болосуз сиз? 5-чи баласы. 5-чи баласы. Сиздин калуу тилегиңиз? Ата көп жашайын. Ушу жакшы күндөрдө, кийинки туулган күндөргө умрага же ажы сапарына барыш насип этсин. Кудай буйруса, Омин деп турайлы, Кудай кааласа. Мынакей сиз келин болот окшойсу? Үчүнчү келини. Мынакей жакшынакай болгон белек бешиктерин тапшырып кала. Тим болбостон каалоо тилектерди дагы айтканча кетип баратышат. Кана биз сизден бир жакшынакай каалоо тилек. Силерге узун ömür тилейм, дайыма бактылуу жашагаларынан бияка. Бактыбыз аман болгула. Дүйнөдөгү бардык жакшы нерселер силер үчүн. Ой, азаматсыз. Сонун сөздөрү сүйлөткөн. Кыска бирок нуска. Чоңата, мен неберес болом. Туулган күнүңүз менен куттуктайм. Мынакей куругун илап келтип, мына майдаланбай эле сразу. Маны салып коем. Байбичеңиздер экөөңүздөр шириндиктерди алып жеңиздер, торт алып жеңиздер. Азаматсыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай болгон куттуктоолорго аралаш белек бешиктерди тапшырылып атат. Мынакей неберелерине сөз берели. Кана? Кичине неберес. Кийин кичинекей неберesi экен. Куттуктайм дейт мынакей. 39 небере. 33 34 ушун 30дан ашык небере, 29 чебере. Небере. Кана? Тайта, жүзгө чыгын Кудай кааласа, эч качан ооруган. Жакшы олуп жүрүп. Азамат мынакей. Неберелерди кас катар жүргөн неберелер. Мына чебере келет мынакей чебере. Небереби? Мынакей небере. Кана куттуктап беттерин өп коебуз. Куттуктайм да. Куттуктайм. Кана чебере. Бул ким бул? Кыбырабы? Чебере экен мынакей. Ой азамат. Бул эч тартынбайт экен да, келип эле колду кызып кармады го. Кана? Чеберелер кана? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул эми Ысманалы атабыздын бир 3/1 бөлүгү эле балдары. Ар кандай учурларда, мисалы Россияларда жүрүшөт, кээ бирлери алыста иштеп жүрүшөт дегендей. Чоңатасыга мына айтып берет экен. Кана кем мына угайлы. Кана? Кыйын күн түшүп кыйгызга бөлүп кайган кезеке казан аяк коемду татып койгон кезеке тажыдаган каймакка канатып койгон кезеке каймакты экенге жүгүпкан кезеке кажынга каяйы түңүп кайган кезеке ошондо мына чурсап көчүп атты кайдасың кандай дойбасың капты какыянын жүзүндө катын шокун сайыпты муну уккан кошойду туйбаганын каячы атасынды көргөн баядай ияганын каячы кайке кайда пайманда шашкан жын кайчы сакайына чайнап баскан жын кайчы ак коянын жөө паяндан аткан жын каячы. Ой азамат. Каникей кайда кетти каячы? Анан балаячы деп алып, сонун кылып туруп мына ширин тилдер менен маназ айтып өттү. Бул чебереби? Чебере мынакей. Небере экен, небере. Азамат мынакей атабыз кыйла бир жашарып калды. Жана караганда бир кыйла көздөрү дагы ачылып мынакей атабыздын анча-мынча чачтарыңыз да карарып кетти мынакей жанатан бери мен тартытканда мезгилдечи. Кана кийинки сөздөр келиңиздер. Сиздер кимдер болосуздар? Келе бербейсиздерби? Келип бир эки ооз сөз сүйлөп, бул тарыхый тасма тартылып аткандан кийин кошулуп калыңыздар. Кайда туулган күнүңүз менен. Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун, биз бактыбызга бар болуп. Ай азаматтар, небере, мына чоң неберелер экен да булар. Мынакей азаматсыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай учур бул көзүрмөмдөр Ысманалы атабыз түзгөн армия үчүн чоң бир белек бешиктердин бири. Азыр мынакей мына ким? Ихна сойтан мустақин сойтан даям тахин Хумазу багавазуи Инна танда кака сосу бакавха Инна шахая бутасы баной бакамай сифу Осахам дабу амин. Амин.
Amin. Allah savaşı ballarıma, neverelerim, severlerim uzun ömür bergen bolsun. Densolukları çın bolsun, işlerine ilgilik. Yaxşı niyet, maksat kalan Allah bergen bolsun. O men aytkanыңыздар келсindeki периштенин Kur'an okuusu менен мынакей атабыз Жакшынакайга туруп атасын берип койду мынакей. Кана? Бұл Нүриктің баласы. Нурландың mı ошол Москвадагыны мынакей? Атаң сагындыңбы? Качан келет атаң? Жазындабы? Майли, жазында келет да. Атаң сага аябай көп берекет алып келет. Кана, ырдап берчи. Çoğata mesete tokutuktan. Қой бетіне. Кана, Азамат кол чаап коесун экен, неберелери жашына калдырып куттуктап атышат. Бул чебер окуп атты ошондо турабы? Чебер окуп калат экен. Кана, дагы барбы? Кичинекей бөөктөрдөн куттуктоо. Мына кыздар кана, мына кыздарды эме Кана бир Gel sen gele ver bas. Jana men менен сүйлөштүң эле куттуктайм, ырдайм деп кана. Кана бир күплет ырдап койчу, атабыз бир сүйүнүп калсын. Кана баштадык кана. Макул. Мына чоң палбандар келет атынаке, чоң палбандар. Келиңиздер кана. Туғаныңыз мен құттықтаймын чоң ата. Рахмат. Өміріңіз ұзын болсын. Ушундай жаш болып қала беріңіз. О, мынаке ушундай жаш бойдон жүрөбүз. Эч картайбаңыз деп кой, мынаке. Беттерин өп жашына калып кана. Ай, Азамат, мынаке чоң. Бул небере болуп калабы булар? Неберелерден, а? Кана. Ошо Нурланның кызы. Мынаке Нурлан мырзанын кызы чебер экен. Çoğata tuğanızla köp yaşayın. Rahmat kızım. Ай, Азамат, мынаке сонун куттуктоолор, мынаке небере чеберлердин аралашуусундагы атабыз менен апабыз ушунчалык көңүлдөрү булуттан ашып, көк асмандан нары өтүп кетти деп койсок да жаңылышпайбыз. Ата, Нурлан небереңиз аябай суранды да. Атаман бир күплет ыр болсун, ушунчалык сагындым дейт. Ошо сиздин өрүңүздө угуп, жаныңызда жытыңызды жыттагандай болуп жүрөйүн дейт. Ошого бир кыңк мыңк деп коюң эми. Бир куплет эсте калгандардан. Endi Kırgızlarda alır, yaxşı elge tanılgan okumuşçuları var, oşalar aytgan. 5 so'm topsam biletke, usulsenem eletke. Yenilikte bir sürü bolatken jelöpke. Jelöpke. Meni nurlanmam oşada jelöpke dedi. Мынакей. Кол чаап коебуз, мына Жакшынакай сөз айтты. Бул сөздөр таберик. Rahmat. Özün tınstın mı? Kayttın mı? Bak dur. Tinç bağlamada. Boşka gelip düştün mü? Boşka geldin mi değil mi? Ah, Bişkek'te gel ota. Bişkek'te. Bu uçakta genelde. Bak dur. Allah'a şükür. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкектеги баласы менен дагы Келин сүйлөшүп алды атабыз. Жакшынакай болгон каалоо тилектер айтылды. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз жанатан бери дээрлик 40 мүнөт болуптур. Мынакей ушул камераны да тындырбай, камеранын алдында ушул адамдар келген куттуктоолорду да тындырбай берип жатканыма, мынакей Жакшынакай болгон ушул өзүнүн кан жанынан жаралган балдары, кыздары, неберелери өздөрүнүн жүрөктөн чыккан Жакшынакай куттуктоолорун билдиришти. Нурлан мырзанын апасы экен мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эже, мына ушу сиздин балаңызга сиздин берген тарбияңызда мына Бишкекте баласы байланышып калдыбы? Жок, бул башкасы. Башка. Бу канчанчы баласы? Maysal matası. Abdurrahman. Hopsa rahmat oğlum, tinç bol. Tuta siz.
Denizlikler yakışıyor. Ha, Xudoga shukr, yaxshi. O'ting. Ishlab o'tirsinmi? Charchabay. Tinchsinmi? Hava. Tapsi. Xudoga shukr. Ha, tinch bo'lsalar bo'ldi. Bishkekdagi balasi u bu. Amnaki Bishkekdagi balasi bilan söyleshib o'tadi. Bo'pti, rahmat ey bola, rahmat. Eje, İşte qilavering, ha? Ha, yaxshi, rahmat. Tinchlar. Mehmonlar bor edi, mana madırlar. Ha, mana nevere, çevere, yürü. Salom aytib o'tiribdi mana. Eje. Nurlan degan balangiz bor, Moskvada. O'sha balaga bir o'zgacha tarbiya bergan ekansiz-da. Ушул чоң атамды дейт, шунчалык жакшы көрөм дейт да. Бул мен ушул чоң атам бар үчүн дейт, мен үчүн жашоо кооз дейт деми. Албетте анын ичинде ата энем бар дейт, мисалы үчүн да. Ушул бала бир айдан бери ушул тынбай мага чалат да, ушул Өмүрзак байке. Сөзсүз менин чоң атам менен чоң энеми киргизип коюңуз, ушул сиздин менин ата энем деген программаңызга депчи. Булар татыктуу депчи. Ошон үчүн мен келип бул жерде жанатам бери жарым сааттан өтүп 1 саатка жакындап калды. Сүйлөшүп атабыз, ырдашып атабыз, сырдашып атабыз дегендей да. Ушу Нурлан балаңыздын идеясы менен ишке ашып аткан ушул иш-чарага, анан ошол эле учурда ушул иш-чаранын негизги күбөлөрүнө сиздин бир жакшынакай куттуктооңуз. Биринчиден чүкөпсүн үкөм. Биздин үйгө. Эми балам чоң атасы менен чоң энесини шулар тарбиясын алган. Биринчиденчи. Ушул жерде өсүп, ушул жерде туулуп, чоң атасы, чоң энесини, кичинеси ушундай малынан ушул жерде өсүп чоңойгон бала. Көп жакшылыктарды көргөн ушул үйдө тарбиялашын алып, чоң атасынын жакшы сөздөрүн уккан, убагында мактаган уккан, урушкан уккан, эми чоң атасы жакшы болсун дейт да бардыгынычы. Ушулардын тарбиясын балдардын баары негизи ушул жерде өскөн бардыгы элечи. Чоң атасынын жакшы сөздөрүн угушуп, чоң энесин айрыкча Нурик өзү негизи чоң энесинин баласы эле. Чоң энеси экөө бир тарап, чоң уулум бар эле Руслан деген, ол атасынын баласы эле. Экөө урушууда айтышып кетсе, атам энем Нуриктин тарабын алат эле, атам Руслан тарабын алат эле да, ошентип экөө айтышып кетчү эле кээде. Сенин балаң анти, сенин балаң мынти депчи. Рахмат Нурикке дагы жаман тарбия албаптыр, эми Аллага шүгүр. Жаман немесini албай, атам эненин тарбиясын алып, ушунчуп идея кылып киргизип коюн, эстелик үчүн деп рахмат балама дагычы. Мына тууган Нурка дагы рахмат. Биз дайым жылда ушинтип чогулабыз. Атамдын туулган күнүндө, энем туулган күнүндө келип, ушулардын дубасын алайлы дейбиз. Жылга келебиз. Кудайга шүгүр. Биз ушул жерге келин болуп келгенден 21 жашында келгенмин. Энемдин бир жаман сөзүн укпадык. Мен өзүм акылман албаган нерсем ушу энемен алдым да, көбүнчөчү. Жакшы жагын. Жакшы нерсеге тарбиялады. 6 келиндер бар, бардыгы. 6 келин, бардыгы тең жакшы. Ушул мага чейин бир сен менге келбей. Бул да болсо энем тарбиясы да. Энем тарбиясы, билбегенибиз билгизди. Сен мынаны кылсын деп эч каттык айтпады. Бердем атам план юрол атамда да. Президент да бул мамлекетте. Атам немеси. Ушулардын тарбиясын алып жаман болбодук, Кудайга шүгүр. Мына балдар чоңойттук, биз ата эне болдук, небере көрдүк. Ошонун аркасында эле биз дагы кетип атабыз. Эми менин каалоорум атам энеме узун өмүр. Ден соолук, эч качан оорубасын. Дайым биздин төрдө отуруп, бизге дубасын берип жүрө берсин. Кудайым канча жаш берсе, ошону татыктуу жашап, бизге дагы көптөгөн нерселерди айтып, үйрөтүп, bizde de var balabız da bunlar üçüncü. Ayta deyt, uğabız da. Şu jakşı sözlerini aytıp yürüversin. Ay rahmat aja, rahmat. Sizge de rahmat hocam. Rahmat aja, rahmat. Atarı tırıp geldiğine rahmat. Kudayım. Rahmat. Yaşamın istedi, göp. Ötközüp, elinde, kızmatında yürüverin. Rahmat, rahmat. Mına hurmatly görüşler, dagы bir gelinin sözüne ortoqtoş boldu. Көзгөчө баса белгилеп айтып өтөйүn. Бул ушул бүгүнкү иш-чараны ишке ашырып аткан Нурлан мырзанын, алыскы ушул Москва жергесинде иштеп жүргөн Нурлан мырзанын апасы, өзүнүн апасы. Мынакей жакшынакай сөздөрүн Ысманалы атабыз менен анын байбичесине ырыолоду. Бар болуңуз сиз дагы. Урматтуу көрүштөр, мынакей. Жанатан бери аябай көп сөздөр болду, куттуктоолор болду. Эми атабыздын жакшынакай батасы менен бүгүнкү иш-чараны жыйынтыктайлы. Ата, bir bata verin emin mına uşul programmanı jыйынтыктап, Нурлан балаңызга, небереңизге, балдарыңызга, кыздарыңызга, келиндериңизге, деги койчу siz түзгөн армияга
Amin. Allah Teala şu bola şakalar, nevere severler bana uzun ömür bergen bolsun. Densoğluklar için bolsun, işlerine ilgilik. Bundan ara kanday yaxşı niyet, maksat alabız Allah bergen bolsun. Zamanı sıç basmanız açık olsun Allah Teala nasip etken bolsun. Kütülbegen kırsıktan, kurul doğmaktan, soğuk sözden, jaman köse öz bolana kasılasın. O men aytkanыңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сиздердин да ушул дуа бере бериң анда, дуа бере бериң, дуа бериң. Нурлан мырзага. Ha Nurlan. Bize Nurlan ne yarama Allah Teala uzun ömür bergen bolsun. Densoğluklar için bolsun. İşlerine ilgilik. Safarları bekatar bolsun. Yaxşı niyet, maksat salam Allah bergen bolsun. Siz gelip özünü Kırgızstan'ımızda üzürlü emgeğini ulantısını Allah Teala nasip etken bolsun. O men amin. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанатан бери дээрлик 1 саатка жакындап калды окшойт. Ушул программаны жакшынакай кылып, кооздоп, көркүнө чыгарып, батасын берген ушул Усманалы абабызга дагы Кудайым күч кубат берсин, ден соолук берсин, байбишесине ден соолук берсин энебизге. Эгерде сиздердин да ушундай бейиштин образында болгон атаңыздар, апаңыздар бар болсо, анда куттуктаганга шашыңыздар. Бул адамдар биз үчүн бул дүйнөнүн табериги, балдар кыздар үчүн, чебере неберелер үчүн, мына ушул адамдар бар үчүн бул дүйнөдө жашоо уланып атат, жашоо керемет дегенде эми айта берсе аябай биз сөз түгөнбөйт. Бар болсун, ар дайым ушул сиздердин дагы ата энеңиздерди барып ушинтип жаркыратып, сүйлөтүп тартканга даярмын. Ат жөнүм Мырза Азимкулов. Алда телефондорго кат жазыңыздар. Жакшы туруңуздар, аман эсен. Ата, жакшы туруңуздар. Amin. Şu televizyona hizmetkarlar da iyi biliyorsun ulan bala şakalarından Allah Teala uzun ömür bergen bolsun. Densoğluklar için bolsun. Elde hizmette bala olsun. Yaxşı niyet, maksat sana Allah bergen bolsun. O men aytkanыңыздар келсин. Жакшы туруңуздар, бардыңыздар. Жакшы өткөрүңүздөр бүгүнкү иш чараны. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул Жалал Абадтын Барпай өкмөтүнө караштуу Комсомол деген айылына келдим. Мына ушул жерде Капуста деген жакшынакай супермаркеттин ачылышына сиздерди күбө кылайын деп атам. Себеп дегенде мына ушундай супермаркеттерди ачуу менен гана чектелбестен бүгүнкү күндө мына ушул Түгөлбай Сейдалиев деген ишкер мырзабыз анын сапатын жана баасын өзгөчө көңүл бурат экен, урматтуу көрүүчүлөр.